Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajantia Hills Truck Owners Association kalapan menaban Pynlong da Jingïakhih ni strike Pyrshah Ïaki Karkhana Dewbilat Naduh ka arpho Tarik Risaw lada ki Karkhana Dewbilat kempentrei Ïaki kabalaya keren penbent hapdeng ka sorkar bat ki Karkhana kumju bat ka JAC. Yakani karai la shem haka Jingïalang balakhat Pynlong da ka association hakas ngibalang ha pramer. Publicity Secretary ka Association uni Hima tengkan hadin ka Jingïalang habakren bat kinong tok kubor ulaong ka Association kalarai ban Pynlong da ka strike Naduh arpho Tarik Risaw lada ki Karkhana Dewbilat kimpenne iki go down habernihan bat pentre kam ya kador baiket baiba kabalapan bet hakador henyau tengkashi kilometer. Tadi mesin Jingïakhih, di mesin Jingïakhih wande kesmi ga general meeting yang ga Jhtoa arengkat emlang presiden Nurim ju ipor uman presiden yang ga JCCTA da emlang cirup nei yo la sei ki pa cibun man sak ki umdum to wa ga JEC pia ko ndrai nei wani de mesin ga wasnyau tho jengmut daga te mesin wi teli langi ukre iu him yo ki isu gi urim urdap yang ga JEC lengba ka sein Jhtoa de akan naik ke sini ke meeting ke rai umi itu wa ipor ya ke cement factory association hapo arpau Tarik yang uni benai wa itu ki isu gu rim gu to bahara bah gitu gu chief ki go down naberni cha asam u settle gi hapo arpau Tarik lem kamte arpau Tarik chenen u strike no i u le season don de strike nei benta u le percha kini ki cement factory association ko arwan Ejing itu ut unam paiba nei dari jingiwan yang paiba hagani ka meeting da pensnyawi ka sur ki yang ki wato acibun cham citam cham jenjar ki wa nei da wa tit keri ki cement factory hai pertu ki yang cement factory da penduk krek ki ya i kam ki tre muluk da halor ka tegonong rim i da gawi ka sur kam ga JHTWA da rai nei wo khang wo ong cement factory wo khang no yakini ki kari ki yong ki ku thit ki ne ba la da thit ki ni kari la da sedang naga star cement step menggawi sedang top sem sedang segiwi cement factory kemudian step menggawi kadang lagi sengi keluar yo thau de tang lai le ne ba ki ku biang pesa ki ku biang ku dap uthit i kari kate kanong rim wa artli garai ko khamat do yong ine kunong uhim biang daga JHTWA ki isu gurim kita to hejing itu wa karya ki go down na berni cha asam ku arwan wo khang ki cement factory season don wo tit ki kari heju ipor wa kita ki kari urim gile to penduk no ki season don keni to ka kubor cha ki cement factory presiden yang ke JHTWA hajing senyau kia ukut ki Jingïalang yang sen yang truck owner association yang ini ke Jingïakhih wagi benta bun ki benta ki wa dalaluti i ke JAC kini ga benai kini ki snem go dadap hanrei kawi ko snyau si to uong ke cement factory warok ko em haini harilum dan tia kawa em de khen ki ti bru de khen marau lut no ki warok ki benta kadu kamte Iki wa ong kamte nagaling yung cement factory hadin katu dedap iklam pembat uga sorkar uga cement factory wei kisen hanre kam khen ko ne te waro waga order dedap ai ga sorkar ga transport department i ga tu ga dor ka bara gun nyau tengka per kilometer hanre wasnyau si wong to krek kam no ika duci ars ngile siginon hi pendok no cara tu ro kejin kular iwagi cement factory haperdi yang bersorkar ki kudam gu hapo yang makalia menhono sip kiki ca asam ki transaction ki wajau ki menchua kat kamu jau bo ki stok ki hapo makalia menhoi duna kusnya si to ong ne hado nai kesi to ki kudan dadap siplut ki waro kete to pemanno go i kuwa men emu khen keni ke cement factory ya igi makalia waro ya igi nong bo truk waro kam jo le ya ke sorkar le de khen ga
semen factory gi hajing itu ugani kejingi pembat uga sarkar le dedap tem em khen go warok gi benta dele bon gi semen factory warok gi benta kini gi kam de knai no gi jak po yong igi pat ba warok wam im hode kre I haini hepo khalia the one by the company the company by wo set up ki yong ki warok haini benta ki trok ki wa I wa de job em ngaku wiu siau si wong de bun ki membar ki yong I cha tan keri kate thit ki di finance thit keri ki pli ki membar yong I hanre ko siau si wong kate bun ki cha tan nagi ki dau cha tan ki mye de ku su ya ga kisti kad okam tem nye ku su ne dau myo ki yo kre de ki kini ki company simen kate de thit ki lagajong ga keri de thit ki lagajong ga keri di kamai ki lagajong pendok kre ki I waro ki benta kan ukam te khnai bipat ba ngagi jo gijing tip ke star semen kamu de thiet ko la les pa tli ki giri khan rutiyan imyo ki yo kre de pat ba yong I sini kat gijing tip yong nga kani ga top semen dapa ko cispa san pau tli kadal mia dapa ko cispa san pau tli I ki pat ba yong I sini imyo kre de kani ki giri ko dap himi de finance yule ika perdi gijing to ugani imye de ule jeni karpat le igi sarkar yo him kia ge yigini jing to gani ichu lada kamni imban se nagi gedau I barabor wajau thnum wajau trai I yiki kena ki ulute kena ki dekat man dapat hani ke benta dekat ki kena tau ki kena hati ke myok sa ki imban se ki hagijing ban se ta man nok yiki wasi I kena I tengah kulara mentu lagi semen baktori kamu darai kita naik meeting hapo ka arpa tarik lam em ki jing snya to lam ai gi tenai ke dor ko kamu jau ye kalam I lam ai gi tenai ke dor kamu jau ye kalam I hapo mkhalia to ulabe ke dor nyal tengka wetu ku gudam untuk ship ki ka to pune ka kamu jau ke transaction to stock to ne ko kamu jau ladem kamte I upun yo I ke deku tang agani gisman factory to ulikang talaga sindon ke factory ko wa perca hajing itu ugani waro I darai to ulikang talaga ke semen factory hajing itu ugani negis kerpat ke sarkar pusnyau thok gi hajing itu ugani ke semen factory kat kam hajing meeting ko dep ya rai ugi duite kuble jebon